Ovo je veleizdajnik koji je zabranio himnu našim rukometašima. Danijel Majić, mrzitelj svega hrvatskog i katoličke crkve. Ali to mu nije prvi put. I na Bleiburg je došao sa jugoslavenskom zastavom. Pokušao je napraviti problem. Optužio je Bujanca da ga je pljunuo. Njegova zasluga je što se Bleiburg ne održava u Austriji. Ivo! Reci, frende, da. Digao je hajku, a mene baš zanima kako će hrvatski narod dignut hajku na njega. Ne znam baš još jedna informacija. I navio je kad je bio izvršen atentat na predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Trumpa, tako da frende moj, mislim da si u Frankfurtu, ali frende, ja mislim da ti ne buš više u Ameriku, a pitanje hoćeš i u Tomislavgrad. Navodno, kako smo čuli, slavio je i kad su na Trumpa atentat izvršili. Znači, to je slavio, to bi se trebalo poslati u ambasadu, ja mislim. To ćemo i sve napraviti. Htio je na Bleiburgu, znači donio je jugoslavensku zastavu. Htio je blajburški spomenik zagrnut jugoslavenskom zastavom. Bujanec ga je spriječio, ljudi moji, Bujanec. Znači, to je jedan obični stočar. To je jedno smeće antihrvatsko. Smeće, mrzitelj svega hrvatskog. Sotono! Puj!